konka okutwariza hamwe akaruru kabiremu obusinge. So ntwenda kwitegereza abo abakwasire bendera icyo bakuza gukora niki, kandi abataramaze rw'umbururu bubiri akakiko kaineremu karinka kota ka tribunal akarwemberwa mu John Musime nikakutandika emirimo yako orwa kabiri 2009 okubasa kurro kwetombuyita abwabo abatamazirwe byarigiro mu karuru. President w'ihanga kandi chairman wa movement mu ihanga riona General Yoweri Kaguta Museveni tebahabarwa Semarungu nawe inizi ndirindisia ahandikire emirundi ebiri arugamba habururu yarabura ngo bambega ba police bariyo bakora mu gwabo okwatsa ba registrar abatabangwira karuru ebekabiri bikankabena harahabaye mbanga gukora ta register hinabahindura byarigiro mu karuru hinabatinisiza abatezi bakaruru hinabaguzire abatezi bakaruru. So ebyo byona nibyo kuganira tukareba way forward kugira ngo NRM abantu abera twirize nk'abakwasi b'ibendera babebe bari choice y'abantu then abanyuma omuntu kwararege yo myanye NRM inamani obero manyango gwe naza kuza omuntu byari kwenda bokuba na bari choice y'abantu abatira karuru. So erizoba nkwe turi ande irizanyine pano yijwire nyine omwami Tonawe John naraga busongora n'omuntu wa NRM kandi busongora neshangwa omu district ya Kasese ababusongora aba Bukonzo West barire kubi Minister Kabyanga Firirwa Muhara Fiona Kobusing Kabyanga we condole with the family nyine umwami Denmark Adios narago mu kigombe kisya HPFF People's Front for Freedom ekigombo mu Uganda tukega kwa bigombe ko abantu icyo hati abantu amwe mbakiti cha Dr. Bisiji nyine mukuru natamba Robert narago mu kigombe cha the National Unity Platform kunkari una yesigana no bwa MP bwa kibare East muri Kamwenge and ubunda batakumanya kibare East nishaza area Minister Frank Tumwebaze akasinga primary za NRM nebicueka kinana mwenda rigana kandi abantu binyo muri kibare East nibamanyonka ba NRM. So I know rushozo rwo kutemba yana ndabuza Kampala mu parliament nyine umwami Paul Katwire Karamuzi ubwo ni assistant resident state commissioner abwambara City Central ubwo nentumo ya president omwami ani to Godfrey kada wa movement naraga Kashonji kandi akachikwa NRM akumuruka nokora nkwa General Secretary goda abantu bahenda musyo abarigiro mu karuru ka primary especially kurunda ba flag bearers and ngo zitari zimwe nka district councilor chairman UC5 member wa parliament na ba mayor bona ni batabartya mbere mnonga reka twatire hamwe tumbike kibina kitu cha NRM na Uganda tujitwara mu shumwe RCC twakwashira pole amazina ganje ko kwagambana banyita Katwire Pole Karamuzi inkora nko muhandiki inkora nka assistant RCC bambara state central kandi ndi mugambirizo wa PRU agwagoreta nkore kandi wari umugisha maze nyakire banywana banje bona bo no mu studio konga maze kwakire Bowazi nyakire comrades banje of course ni mbone manyisa senior panelist John and God amona tabana banjaba Denmark na nogo wachibare ngo na nogo na wachibare wakabikira ka red kandi kongera okumwana wanje agamba God kambaze ntabarse abantu bona barabura mu kaburo ka NRM bakasengere abakasengereje nimba tabarse abakasengere kubi de mu nezo byanyu by the go kiyakigamba Bowazi it is very bad kishanga umuntu akozere akorera karurushe konka bakakamwibaho bakakamwaka abo binte bitare birungi it's very bad we condemn with reality onkambo no iwara mwaka roka sengere cyo toke yure ni kutabarse
ukora mango okayibiri begenesereze so wala kwese buke ngene president bakwa ka fraga ibe nebyawe tibyange ndaje kubibuza so pore nokora abantu bahanga umwihanga bamani RCC assistant RCC none rukira president kandi umugambirizi wa PLU mugambira ikigombe cya muhozi you know hirwo taba hango bona kuba obari hihoti of course nkabaroyo ukoro nkoro bakani nakora pate yanje inaremo kandi cyo ni cyakaru nakora na PLU nambe ntakarigiraho nangenda kwanza bambe kusasiwa mwana wanje honarebo kabyanga namahonero kabyanga no coordinator wa PLU wa Rwenzori region and really after the first born wo mwishiwa bambi so ngenda kushasha na honarebo kabyanga ngenda kushasha na PLU members mwena aba Rwenzori because member ya ferwa nga PLU family watu wa ferwa naita so ngenda kushasha nawe Robert y'abantu batorenda musyo mambo wazi papa no situ bataye banje bakuriye batayari westi umunsi umwihanga ari yona imbaramutya n'imfara kadishaga kubanza kusima abantu bakibare East weeks ibirezubire zona byo mu constituency ngeri banyakiremo most especially guri sub county na Nkoma RCC nengi abantu banyakire munonga kaniyo numzinda mwete kumanya usimo buni mundu kuhereza mwebare kumanya umwana wanyu mwebare kumanya umuntu uri kumanya bizubi yanyu bari yakabajango n'abagiga babira bakamata bakibijuka nkarebe ngeri yabane banyakiremo nanga bampera umugisha then niza kuritse abantu bakamwenje utarurumbere mu rumu tingu manje bakabekari yakaruru kare nza kushigamba hejo nza kushigamba hejo kacenye tingushikira comrade Robert aho kwetsimba umukirine cyaramo kwihondire n'inteka teke ngo neza baramutera umukagwa kari mukaza kwishima okay Denmark webare Boaz nikiriza nanye ntangije abagenzi banje abo kuje mu studios za Tayari West ecya kabiri reka mbaisiho ndamusiza Dr. Kiza Besije mande nkamureba ukamera uruko kubanza yes kamureba hari mu mbere imbere Trifitine Samnunga government is taking charge John gumumpereza chance ngambe bindi kugamba government ni kumurorera it's okay it is very okay government ni kurebera it is very okay konga n'abanya Uganda bagume bagumire bagumene barwana kureba ngo baretaho ubusinje bateka bashikwani bagira bata ne baretaho icya kabiri John nanka Boaz ikiriza ishashi na families ezifirirwa abantu babo umukaruka NRM primaries it is sad that in 21st century in a developing country nk'ihanga rya Uganda ngo abantu bakifoma primaries just primaries ni shasha munonga kandi families ezo ni shasha nazo kandi ngira ngo bagire kibayega ukureba ngo bagendera umara mu Dr. Besije tuyenagamba ngo kugira ngo twena twingane tureteho uburinganiza ubu nankashimire kuba nagamba na nankakagamba tukatunga iki turwenda twena kabanyaganda we bari muno fair enough John abantu baramusya ni baramusya basebo nabanyabo murire muta uteruka hano mu weekend aho yire tukantugamba hagaruka aba members of parliament kandi abakurenga kimwe cya kabiri bakakanise byarigiremo so cya leta icyo ngure hine binagambiraho cya leta ho akamanya isoko kugira ngo pate cyo bwira egira abayibuzaho tujahabure ubwo nujukana ngo gambira ngo tugera delegates conference because delegates conference China ine ba members benje bayo ba CPC ne delegates conference amene ba delegates batakurenga ngo mibiro na rusanzwe ito ndo twine mitwale ibiri nambo lijwire full packet so the conference biri ko meeting umuntu akabuza undi akimuka seconded aka opinion ye mukaji discussing ngo byitu this high time because history ne yoreka ngo karaho ubururu wa hano halo ubururu wa local governments watiri I think
omu regime y'obuti tutakatire bwa president ekibwa abantu nibakukreditinga ekyabo bisize free and fair on the eve of voting registrars wakahindurwa akaruni kajya kuterwa nyinshi nk'ekiro kinu ekiro bakugira ngo hati nojya kuteza kibanda uwibanda bamuta kazo wakazo bamuta bushinyi now nakaina remo abantu abaliyo nibarabengi abengi n'amipango ndo registrars yes and seru registrars seru n'abali ruguru because ekirungi president akabandika baroha abantu bakwasirwe so obwira omwena ari mu primaries kuba primaries even if it is actually that day omuntu kuba muiha kiruhura okamuleta Rwampara that very morning kujya kuteza akaruka Rwampara owegombora exo kamuta hagombora wayi najya kwiza uko muri mu registry is a simple one kubara ubururu bushikire ukakora toto ukarandira wakiri is that very hectic ni sasa na ndajenza bito ba Rwenzori sub-region but specifically Bukonzo West ahabu kuferwa umwana wa minister is very sad Minister Kabyanga especially arijiro mu Karuru akabeka nako katorobere na Kiyonga ya considering a defeat ya hayo ku hagera flag bearer mwana we yarwara bamutamulago hospital kandi really atwarwa n'icyo busasi abukuba that very constituency it is the second time ba ministers bakurwa mu constituency y'ibyo baferwa abana babo. You remember in 2011 Dr. Christopher Kiyonga kaferwa Mutabani oyayi committee ngire suicide mu ya Safari Lodge nawo Kabyanga from the same constituency minister ya feru Muhara. It is very bad sasa naiwe honorable Kabyanga Obare John Kabyanga abantu abatakomanya n'umushabo mutano president agatwana ba minister bona yaheze ko yabariyo yijuka Kabyanga n'umwana we president yagambara MPs ati mumbo mugisha nyongereho umwana wanje ogu MPs bikiriza president Kabyanga bakamutora na wenka so nuwo muntu ubu president aratori ne wenka akatwana yamwebwa ungayagarika mujuka mutaho wenka ukongera hali yako briefly of course Kabyanga ni nyina rwo musinga but he was in opposition in FDC up to 2009 ubutwamazire kumwiho mu opposition yaba mayor wa Kasese municipality uyamazire kusavingo wa mayor ebisanja bibiri yagarika cha mayor bamusinga yasingwa a local artist called Chance Kahindo but no manyo umuntu kubobo singirwe ahantebe ya LC4 LC4 mayor wa municipality bakusingiri uchubuli yaho president ala state of the nation address akajira at least yanje jene borama there is my man in Kasese from a loser in a municipality to a ministry really it was a miracle promotion ya money and nango kubwa minister kiri understandable konka kubukwereza winga president akaguma hinichi kumuriye uza baniki president yaburo businye kumari bironga bitano kwizijuka mu Kabyanga zaramhira bwa minister yamuheza Kabyanga bament kusasa but that's how dear he is to the president konka katuza nshonga god akaruko mugongo umuntu naje kibata kurigiro kurukura naro kura rebire kurigiro kunkarebere kandi mbendi obuzava wako mu district ya Kiruhura mwibire kansara wanje wa Gasongi Osh Aaron mwibire twibira Aaron gomeza mugode kamaze nyaka mu kibuzi cyanje John umureshya the fellow journalist cyo kubanza cyabibona ahiri ibintu byo taramugambira ngo yashyikize ncyo bamwimira Karuru tuba mwibire abo kubatira abatakagizire yekambe no batakasa kumuhereza Karuru kabo akakatwara hano bodi tangira kibuzi cyanje kumisa bodi tangira kibuzi cyanje John anda ku distracting nyemanya Akaruru ko mugongo umuntu nakayibata Akaruru ko mugongo kayine miringo mingi yo kayibamo icyo kubanza okuija polling station because NRM nehereza abantu abakwa betsimbiro ubona kubwirire munonga enough time okukora campaigns okushikirize baraganize so ko kuija polling station ineho ba coordinators bawe nare ba agents bawe nar gange yuko oretsire ekaza polling station ikatandika kugura abantu batakatire because nabagura uhaye ndangamuntu
bakuhe emitwaro 5 k'ekiro yuko witu omukaruru k'abakyara bazibika then ozo murayini ukizo murayini wagafutira akaruba gona bakubzavinga barebe bakora wazo murayini yabo then hati okirga katera bagarenda nga muntu yabo bakushashura kashi ubwo no muringo bumwe bwo kwiba karuru ko mugongo no kwiba ko no gura ikashi no watataganisa program za karurizo za free choice okay ako muntu nabana manyangu John nowe candidate murungi akizagira ati abuganayo Boazi ajati eje mtwari 5 kintu Boazi areba ajati naniza ku atkante ro atasigira umunyu ugabo ibogwengiwe ensonga ya kabiri omukubara kuba kutandikana babara umugongo ba registrars abo kureba no bakorabira mu kwiba karuru ba registra nabo kuteza ubururu abakubuteze so kuba kwabene kandi to kuba bahirenguze umukubara nko kubatandikira hariya tuturi abantu batanu almost tuturi abantu ba mukaga mu studio so natandikira aryo nabara akiza kushika hariyo uguya na favoring let's say John hati akibaye ka namba ya kana naza kushikira rapore hata oshanga yabara namba mwenda kandi tuturi abantu mukaga aija nabara speed akiza kushika muheru hata tambuka enambe zazirika tujye kwigana oshanga yabara 15 hata genda ubwo n'umunyungu gwa kabiri umunyungu gwa kashatu kandi usota aho abahagizi boro kuba ayina kasende urende mbamba tere nduru n'ane furende na no murayini hariya kuba kwereba murayini bari barayine mpango akarkaza heguru hata batungejo bacamukira batungejo excitement babura kufokasinga amuntu uriyo nabarakarura okay then acheza kukabara umuringo gwa kashatu gundi hata mukuza kwandika adira forms hata tubaguruka tuba celebrating kubasinga hata mukuza ku feelinga hariya umuregister uriya registrar hati abantu babari yagawa bazire 10 shanja biyayongera babari 10 hata handika 5 ako uyu muntu tari uko bari interested nibabari mu kujaguza mama ng'ikintu cyaho ngo ikintu cyago ubwo nabwo n'umuringo gwa kashatu bwo kwibira amakaruru ko mugongo umuringo gwa kana harimo okutaho ba coordinators a polling station kugira ngo batangiye kunyurira abantu murayini bakirira intege yawo yabande mu munonga batanka kunyurira abantu kubatwara nkahi umurayini ndije umuringo gwa katano registrar still kwa kuza kutandika kubara yabaye no muntu wari kufavoringa rirenguziye natandikana na line enche atandikana na line enche abara kwenda ngo mwe masiko kare mwe masiko kare then amanyango gukora ihayo bururetse bururigana nimpe cyo kurebera hati kimuretera kutandikira kibunu nibakira kutandikira kibunu kwara yarga kubara line age iyo muntu owari kwagira konka nareba ina abantu bake umuhirenguze so ni yakutandika kubara agitera muheru hata gakatandikira mu kibuni cyegende ingo wanyetegereza hata mu kugitandikira unaje baranagira tamuheru abantu automatically baba bacamukiriri tena kuba nta following urode bamanyire ngo aba hata akipima ashanga nacendeza range takukirenzya nacendeza range ako kuba musingise line tuje ko musingisa abantu benshi hato shanga yamucendeze yamusigire range y'abantu batanu kumanguni y'abasinzi kandi abasa kumusingisa abantu mukama kumushanje so ubwo no muri gwa kangahe ogunde then bakarumba kibagenera bakayibakarura then na DR forms kuza kuzitwara hato mukibano muhandika DR forms ochandika abantu kinana na mshanju mbe nindeba abandi nkambara kugira ngo ubone abakugu tubere nkebitwe kebindi bibyaro abe natera kuno ya dash atera kuno ya dash ndijo kugira ngo utongereho nambe ndijo hata abantu bono buyika ko kuga kwandika abantu kinana na mshanju babata hariyo mbigambo konkata batera dash na tubatera dash so omukutaringa district tubakuzo omukureba ombigambo nibazo mfigaze nizo bakona batotoringa wanyitegereze hati ogu registra nayo bakuza kwibera kwa nabasigninga barije kusigninga registra ori nenguzi hata yongeraho bishatu bashanga byaba bishatu kinana na bishanju thank you Paul
abantu bakumbura bishatu canana bona betongwitira akakiko ko mwami John Musime aka tribunal yes igituvoto no confidence mu karukanya ko mutize nkayina remo ana ejo wanjabyo na kabaje sime my colleague God mwebintu ya bitingo yabo amako mwenu hata no nicyo kwenda kubagamba ya gama ko nabikoze yeah of course na mwenye atwira na wo nagera ko ina bakushira kwibira mwenu ejo kwanjabyo na NRM party it is a mass party ina abantu bengi ina abantu bengi nicyo norebera ushanga ngo position yemwe isimbura abantu nkamunana abantu 10 reka zabana kanko cyo kureberaho nka position ya mayor wa state ebera abantu nkamunana ari mushanje before I think around there babare abantu bengi icyo cyamanyisa ki cyamanyisa ngo party ni kadazi bengi abakwasa kusabinga nashabine ekiteka cyo kusabinga abantu babo so bueno wano discussing obuvuyo obero mukaruro ketwa inaremu ngena ngo rebe nabantu abutwina aba inaremu itizazifu inaremu ebigeno organizing akantu akagina election kabantu bona kabanya Uganda so inaremu ina abantu bengi so inaremu ina abantu bengi byakigire teko kubamo organizing akantu kabantu bengi kende challenges first of all inaremu kapate injatwe tene enough resources because waza kureba all registrars twaratugire time yo kushomeswa no kutendeko uko yateza karuru ikindi cya kabiri wareba the way how this registrars bari uko bari appointed bakaba torera bachi ya personal C1 na bone waza kutondoza ba registrars bona no shango bo registrar wena wasero no nyabuzare wa chairman omwe no mtabani omwe ni shento omwe no igeneka ba mistake ibakozere ekimanyani so atoshanga bachi ya personal zabengi bayirisi one bari compromised bine candidates binurubasho actually kumeni nsondo nashanga kikintu kireseremeze bo mukaburi kitwa inaremu hati chairman yana hagira candidate hata na influencing omwana wogo waka appointing ko no ma appointing no for the reason ngwati mahomo mugufuteza karuru hata I'm influence candidate nanka wategereza togo no wito okufana okushira registrar wa sero atekore mu yakora ki yakore bintu nkebyo now gwaka kibi cyawe kiwanombuza namanya nabo when atwenka first of all no lemuntu twakabasingirwa karona agwire nkiraro I really ati tribunal teka tanikire gukora nubafitanye kufitana ko wakabiri kuri mishango yabo ato kandi bamuyamuta wese bamanya batangwa compromised really umuntu wataya petition yawe wahandika wataya defense yawe kandi why you atakagire mushonga zawe unka wamutere mu kikumu muri nyo kabe ningambira all NRM losers aba petition ingire there is a time tribunal ekoro mu magwayo well it is now it is meant time take you come to criticizing nanka the head of the tribunal this is not the time to really to criticize him okay the kategeze tro kwala hano ngidi nanka ne enshongeze ezobururu nka nyenda kugambira yo tribunal ine yo tribunal tabakajugura aho ine sente tubakugenda kasha to ine chikure mesente they can be bribed no ekitinga chigambo no wasopta bribing ni basa kuyenguzi costing atabantu takira umuntu wo kwesiga now you can't kugambe abantu bakiri besuko president na appointing na besiga bamurebi no waba jawo ni barebi na keno go kitakuri no kitakuri ne basa kwita so mwenda wabo otakayiranga bagira mu iguru no barahanga so de na wana basa kabate we baza mu kikoro konka kandi mwenu akigwe na gambira abantu I myself mbere ryo mukaruru my work was to monitor election monitoring and ibinge bindebire mbere so akaruru turigire mu ruyare abantu message inyizubiremo so n'abantu aba petitioning ruyare injanga bashikire bukoze ibintu birebire nyaka byerebeye wareba abako okukira munonga kaburu ketwa inaremu nikagwa sero
abana ba registrars abo tokakimanya Okay. I don't know then abatare center abo kutaringawo abo nabo niha nawo what in my guess nabakwibira atare center aho ntwari a computer actually name I don't know kurteri enemy kosa kwa pointing abantu kuzatare center I don't know how they do it. Pore yari raising enshonga eyanja mbanze njwe kansenzo wawe. Registrars aba mbatoranwa bata what are their competencies? Icya kabiri okubara karuru ahatare center. Umuntu kanaraga ombyaro villages branches aine DR forms za kumango asingire. Rero kikatare center batanka gita karuzinga kandi eventually akarugumo ku kintu. Nijabo uki? Owe bale muno. Ngira ngo bice akaruru ka movement imyanya ikagenzere mu kurungi ni myanya ni intebe zibirira no opposite Manje? Ka member of parliament kakagenda kurungi mu constituencies 17 ezabe zirira no opposite mu region age aka katurigiremo yesterday bath 1 ngira ngo isingiro na Kiruhura LC5 bakali no opposite. Indeed na bushenyi colleague journalist uyasingire Jafar Basajja bala with the landslide, yes, Prosper. With the huge landslide Mwana koze cyo kutanga kaga kasanzwe mutwaro so aho naho ndora complete nzo zirinje konka Basajja bala bakajyango umuntu sifti ya bushenyi na taro umuntu ashimye gutwara neza ni bimwe abamutalabaniza konka hati akaruru ka movement halo abantu abamazire kega kandi bakatunga mu busingi hato umuntu nkitungo webi yabone mu yakaberoramu takata kwitalabaniza Nathan Itungo MP Kashara South. Yes. Na linda iza asinga karuki agenda mujayo ku mutemutema ngane iza asinga karuki kandi wa movement akakangira kimwe na kiyaringa na kakimu Nabwo tokere yoda ka doctor agatema imyaka ye kwishi NRM tokuja kutunga abantu kuja kwesimu kushafuna abantu bajya kwanga because hati kikuja kwangira abantu cyo kujya kwangira norora NRM ababene baleta ebitenso mu meetings enkuru hata nabo batakire kuba affected so there would be action habukuba buli kokasi ministers seki bakaba stama barore cyo kubafavoringa nicyo bataho basi ima abandi bagira ngo secretary general bakajya cyandiko this one ngwa ha bas talo discussion talo now it will not happen ukuba baseki abamugwira hano baseki member ana hano rukari ba ministers you David Bahati amazire kugwa no soto na ina mu kibingiro mu ndwi sikesite mawe Kan we chairman wa NRM mu rukaba. He has resigned also. Jere tente bya nyuma cy'igikanga. I'm coming independent. I don't want your seat. Get out from my house. Bahati ndagara kanga independent. So he I am coming back as an independent candidate full stop talojini. Kandi because of that matter and for me that is very fair. Ni kikero umuntu kugumura cyama mu movement of independent. Leka hindo tafire akali search member independent no matter he was a member of search not a member of search so baada jira you not bully me ninja ku independent konga tinguja guma ntebe yanya chairman byabandi kandi office ina mu staff mu kizimbe cyanje nazo nazibinga mu from today take everything now hata wewe kugenda na babaho dogo yafunga nikimanyisa yabinga pate ya President Museveni no ekizimbe niki iwa bingire mu abantu tabona bino ku mtarabani na kwetinga imbabazi epate neja kucyobwira aba babenu bagira ngo oye bagira ngo wite moment kuko ababemba gamba oye na bahataru abenu bagamba oye nyamara bakaransoka oye musechweru arumu abenu bagamba oye kabyanga nabarumu ibimebi abe harumu
uri mwana ngamba ba ministers pasi sina muganza na muganza nawe bari akana RDC oyi aba ba ministers abagwira aba ubwira wa important issues ngezo uzirijaga nabo bajya kubaha keen attention bagire ngo ikizo cyarati no so kubuli utapate ukoganizinga karuru okakato mikono ya abantu batali vetted batali well trained munangwa bajyaho cyangwa aba registrars no so kubura utakutana mechanism kubugwa rwara ntajyaho kubugwa kwato ntajyaho hati mechanism very internal arranged talopro hati ngahana bakakwata sewu. And I think for me, in my view, most of them water in my view. Walvenia Viana Changa. That's the thing. Are you in prison? Yes. He has been remanded. But he had no deputy. The administrative secretary, whose roles are known, Kuteza Karu, administrative secretary, had to know Viana Randra Karu. Internally, Ruampara. Muzora Kajerati, Numwenda Kumpambeza Kuranjera, a candidate. Tinguja Kumaranjera. Ngubora takumurangirira umutijya kuya uchufuba tumtakanyira uchufuba for resign register tutakagira mukaruru ka MP muzuri you go make muzuri you get some time narga ro para get some time on interview here ayi amara yarga ubu at least wakabene deputy mutahi yaja kurangirira ibyo kuchanga ya leta abana kuchanga bamukwata hata wewe tena register batini deputy there was no mechanism so kuboba akaruru ka pati then RDC we abata ayamukwatise kandi RDC kandi kantu ngo bamutalabaniza ngo bagamba naho hasumba bara kugeraniza nabo ngwa angatiwe rangirogu award dissatisfied then how statement ejo god no so god okuchubura na jamani ndangira ibara akora tefune byanje nimutandira ngukora umuntu nagira ati ndangira hata isingiro abe yabisa kutonde register seida ayisimbiro mukazi mu register yamagera ati ndangira tabana bari bunko mukatinyinda kutakuje kurora abana atikaze kurora abana akamuka pati urete ya omwana so ajizerata enare ajati ndanda atuma abana bari bunko omushagambiro mukazi ati ndangira atabana bari bunko nze kwashira abantu kana abana n'ubugure Yesu so akahoire muri cyuhura nyamusuza kanyamusuza umuntu wo muri akatimwana atumundandira gaga kandi bakurangire bati now enare mukuba nyo president Museveni kamara ku message kuba aba in a kintu serious you see the faces behind it president Museveni kuba aba serious ha ebif tani bagambira noja kurora ejero le kayanja muhanga you will see a bikolo you will see you know man that are serious kuba aba serious na Kampala security norora ya leta all major general location norora no you see president Museveni kuba aba serious omugaruka movement takuleta tango do yuvoldo o movement abantu abajukuliremu abajukugukiremu owasokoleta ngo akurra karu balo waje president kuna nyanga achimaisa unandaka ruka bonere muno munaenda enare primary semester abo kuleta tubarora we know them because hati kango John katu kwetegereza president kwezere ngo Uganda igira ubusingi turwanise ADF ya leta General Kayanja muhanga arwanire South Sudan ya Rwanda Somalia ya Rwanda Central Africa battle hardened yes kwenze kutereza Kampala ya leta Rokechi entare ya Mogadishu kwenze kutereza karukairere mu ya leta tango doi teni membership card ati no kutashaba toine membership professor wa mathematics kwanza na ugarmo yes you are professor of history so president Museveni John Hende nyechi kingine magana ya bodi ya sobora biona bisti commissioner my boss and my elder brother commissioner akatwire ebi abagambira biona bishira and he did mbe mwine na Tale Center he was supervising and he did his work very well but the issue na twagamba aba registrar bemba basoma results za cell by cell tayari west mukamu live hakaruka wame basoma cell wemwe kachede zakayiremo 12 Bena Plus Nyamtobora Central Cell umukijungwa ine Nyamtobora ward yes now ubu kubarobwe no bwasezi no bwabana ba candidates no uri muri biro rusanzwe total number of registered voters 12 Bena so bagira ngo raise normal ninyo ne mbizo mukuru but when you get the total number of votes attained nizikira number of votes in the register
ngo that one we shall sort later if you are not satisfied with petition but your petition ni kandi kama tugira ngo ureza na normal ngo cyo mutakigambo. Number 2 kahalo polling stations yitano ezimwatangire kutera karu inywenga for reasons best known to yourself ya Kiyindi Cell Global High School Muti Cell Omutaxi Park Kirembe Cell Tank Hero Muruti Katebo Muruti those cells did not vote hat kandi zine abatezo bakaru kasanzu na runani much more than the difference between number 1 and number 2. Why don't you consider those are matters of petition? You write petition. So no ngo umuntu already nabe inakamizire nicyo korora ngubudani ngambara hano ba registrars ubwira bwakaru ndo muza kabanza adira tsende ziriyo zijya kwita noja kuziha ya turi mu season niyo mwani season niyo kuteza karuka abantu uko umuntu arajya ati ngiye mu season olebero mwani olebero Denmark hariho point eri kushoti tuwaza kurema multi-party system tuwaza garaka individual merit powerful ministers bakugaraka independent. What do you see? Bawazi nagira ngo gamba kabituwa karisire tuba karisire kandi umujunga garaka gira at you cannot create a gate where there is no fence. So ubwire bw'ikintu kuburushikana kirebeka from submissions John na bagenzi be nizikoreka ngo ubona bine faraga tino ruko rufaringa kugira faraga except unopposed 2060 yes submissions mwami John yajangwa karuka mazana kabiri sisi umwami Godfrey nibakoreka ngo okurugiro ko babirebere bona bine faraga tino ruko rufaringa kugira faraga owo rushwa no arabira hano opposed owo barishwa no arabira hano opposed 2016 nanogarike nyuma utobeto turi mu karuru twatubagambira bashijemo akaruka kani bakiba ngaha ni mu bihata bari kukiba 2021 bashijemo akaruka kani bakiba ngaha bari kukiba abo yanagamba ba oye na wabarumu hati yamu yagamba tananka atakagira ngo oye na wabarumu ba oye so ini wabarumu Nwana wanje katwire oye ba Godfrey oye ati bagara ko bwire bwabo bwagira buta byo nuko Gerard says umurari so there is time for everything there is time for everything but twani tugamba cyenda ngo twetegereze tureke ko akakwebwa history yes I have for long been telling people ngutoka manyaho rukuza utamanyira ho urugire na nehi wahika hati hitwahika harimo ntatoreke turukuza turukuza ni kabetemere kabetemere few people always decide for the majority bachemba kuchora mazambo bachere mabingi azijo abanyunyusi n'abanyunyutu ati John nawagiro mbanyunyutwa umwami katuye no yazomba nyunyutu umwami Godfrey wajomba nyunyutu no that is complaining the moment you complain about the process internal process yechibine cyo kujwe cyorumu then uri munyunyutu uri mukwatu because things are not moving the way they are supposed to move meaning that kinokuba kwenda ngo ibintu bikorwe kandi nango muhire ibitenso byawe konka barabi abacamunonga bakusharira John wamize ngo kutampe ngutwara mu petition John akikani murebo yagamba ngutwara kuri mdendo twara mu petition John umugambezo we naremu nenkora yayo abato natagambara ati nyowe naremu ninkwitira ati naremu so ekintu kitworeka ngo where we are heading it is a time bomb kinurahuni not until twamanya mazima tukoreka nebintu konga this is work in progress democracy ni akora mpora no where is democracy now where is democracy for 40 years so tuweza koreka nebintu why am I saying so hatu warebe nyine mweza atandika kuitana ziti kashitwa abana baheru manya tu abana baheru twatandika kwijana itwabe no mukaga harakabi so what should be done abana baheru tuba PFF mwana wanje wa NUP hituntu tubaze kutwita tutuye ntubagamba ngo hande mubiha wakaruka free and fair barabisire ryari free and fair kashi ijisi nyo babitiro mu kanya ka primaries rero kashakitu akuturaza makajeno so mainly what I'm trying to say my boaz no kugira ngo hariho mu muhango gushekwa ni kuba twera kabanyanga nyenda kugambira mwana wanje first of all government get involved the national government national party
okuzumukurwana kwisinga abateze bakaruru supporters ba candidates no barwenyu ngabantu bo babene ngabo bakabona batembane bikaka it is okay konka bareba bati sije kunkubana imbagambira hano yanje arebe to kwani stekateka konka ne byabareba bari kureba iyo bari kumanya kandi byo takwasa kubiya mu mitwe so yo ni ntekateka ngo mwami John what should be done is to organize ourselves look at the history of Uganda ebintu bijene bitwarwa bitanina bikorwa bita kashi twahikangaye so what should be done tukore ki echo kubanza no respecting a constitution yihanga article 1 ya constitution yihanga network ngo twena tugera tuta netuyingana kandi cyo kwantu twezba level ninga ground emwe okurondo mwebembezi ou turi kutekateka nwashe kwa natwebembe batari bariya abo kutere simu ngurangira abo John yanaga mu ndangira nyontaye ngo abana bari bonkomuka akomukazi ni registrar umushije yisimbire n'ubwigiri a lot of things should be done. Ati hukati ndangira ntaye. Ati amna gambira mukazi we ati ndangira ntaye. Basigabo ngomuka. So a lot of things should be done. One, kwetegereza constitution yetu ne gamba ki. Thank you. Tukaju respecting atuta. No bujunanizi bwa no bwa buri Uganda. Thank you. Robert. Yes. Ebintu bingi. Abantu bo okwerinde ebi bakacomuka adizi ne ba haraka chiko akarazi gabi ubwire kuburake so ubu bareba tagiri tangiye ngo banyuma akachiko bakamushanga umutare wavi the card but I think echo nishikira ekikiro hati 10 times anyway twagareka muramagwizoba nza kubanza sime submission ya John agamazima go gamba no expecting emi yagenga mu NRM ikiru kandi njyaye John kankwata hana bambe no sasa uryo mu system y'abantu batakwenda amazima no but ashobora kamugo bagamba aho y'amazima kalima niwo muntu John bambe RCC bondekere maze ko setime yanje nani shabango perezida time yanje kamareka yasikacheka icyo nangenda kugambira John kintu cyanagambo yari yagishonge mu yanegambo akakara kutwe mukaye ukora ina ari mpate and the family kandi umfamily takabara mu issues yanaga mu issues bero umfamily ya pati zaba mu myaka 40 zikaba continuous reason ziba zikiri issues it is now a disease John no sasa tingu memi yake yora mu NRM no kidnapping bitabuziremu no kutera nka munywana wanje se kikubo akuba se kikubo mbimwe bimubingise namazima nkaguriye no gamba now no jangwe taramanya baraga gambe takuma yahi yagagambira azaniwe weze kikubo taramanya abo gambira mazo na ahabwa gambira kuyo wagagambira mu NRM mu no buzubo now isuza karura kaka NRM nyiti nyine no bwiro bwo kubigamba ebe kusinga my brother God yabigamba kuba kwiba karuru nimwe muryo mwakimango no mwiba ntukaye mangu tumukukimanya hato mwamanyire ejo omwamanyire ejo nango shabane bakaruri mu street tompata submission za Mr. God my brother God we bari munonga abantu koshomesa engeri y'imutwirane babatendeka mu kuyiboburure kikoshemeza ni mweyiba bazoko babatendeka fine mbwake mwekwatamo mwene kintu cy'ikirungi abantu ba NRM most especially abantu bakibare East abantu bakamwenje ikiba bakozire mukirebiri mwe n'ubuntu bubwire kumuka mukazumpatize zindi muje mu NUP tubase kuhindura system yeje y'ubushuma iyo Mr. Museveni n'abantu bamwe abaye bari mu na Dr. Kano Kiza Besije abagira mu kishaka kurwanira okwiba karuru finally Mr. Museveni niwakiriye na promoting okwiba karuru nkamunyano wanje kuyagamba Museveni yashara makajya teke kintu kirije hundi kirigo ukawareba kitiremu ahakaruka primary za kikatiremu mwonyo ngo gumize mu bakiba nikazagumo niza kubanza shasha na family ze feri w'abantu babo atiro professor wa Makerere ashito yijiko bwabari Makerere bwo buviyo bwabiri buri Makerere ati what do you expect mu karuka NRM nwari muna promoting now family ze feri w'abantu konga president agira akachiko
akakora nkakoti bakugira ngo bayenda akakiko what do you expect Sekikubo to win president arabwire Sekikubo akaruru a polling station ziba kabadakurikiza abantu kuzumura yini imboko zikaziro UPDF nahura munywana wanje katwira kugira ngo government ngo nanka government bunka bakabatakubiza nyunkani nyerebera amahigi nemboko bakutera abantu ngo batakaza umugongo goha ngo Sekikubo gwa agent wa Sekikubo ejembera yekiriya abanyarwanda mwamutakuumuka kababatere kababiti babagambira buri zuba NRM timwe bakamabayo baruhu just nakakunde kace akakutekatekera abantu bingi now for example muri Soweto witu ahinkuzarwa umugombora ya biguri nkajone cyagamba polling station yemone ya Soweto umuregesa NRM ntuma nabasa ecyarmu abantu 400 konkaro kandi domo mukaruka LC5 waire 480 second person abayine 200 wakashatu abayine munka 100 hatwa yebuza kana abantu mu register ya NRM harimo abantu bina ahwenci twazagita toto yo bururi yo muri rushanjo icyo munywana wanje yakigamira cyo namburuza ati mu biro bwaramara mu NRM now abanyarwanda bamutakwenda kumuka imboko zico bari huno bakubatera babite kunko yine kukimango no fera family yawe mwene kumibirabira na mukaga imwe cyo cyumurebiro umurikiza kuba triple iyo cyo kukiza abayinare muniki already wayeshahwira yo mu opposition wayeshahwira nukotse karebe imboko zibaye batera abantu a polling station zo wito nashasha nyo kandi kanyanyemerira kuba zo mu opposition babatakikutera bakutera kugira ngo wagamba amazima nkagitugamba mwana wanje yangira ngo nsubire mboko kandi zo ndi ready imboko zo ninzimanya wagamba amazima kiboko nezibazukuru kwetsimba n'umuntu u government ejo we kwenda kiboko nezibazuru kuko abantu banje bace bari east amazima togazaga abantu banje bace bari east abantu bakamwenje obu nibwo bwire NRM ekibore kire mu kirebire abantu abembende mwenda tibo barabiriho kwiya wabo bacumuriye government baba bene benda nibo baro abantu banje babiguri barirene barra binimbahura nanka group says turuho batira karuruka bukamwenge tikahikayo thank you mnyama babazi deka maze pendele nakumuza mtawano kubira bwaje mwabutamu mtawano wanaenda kumuhumuruza teno rafuteri abo kubana noyo isimbere nangwa nawe isimbere toza kutunga n'abandi kumutobine itubari yabaho yabantu achi family iterimo abantu bangaye kashi nashona nje bakabata wangira no bareba ate bini yo brother cyagamba abantu bo banta bakuteka teke umuntu ari yo mu district sinkamukaga far from my district konkari munakoreka no burubu nkwenda kwihayo it means ikintu cyabo kiri plan no bareba hato umuntu no wambara niyo wakibare east konkari yana kujya ngutinda teburi ikumi ekikumanyisa ngo aba bantu bake batuma abantu banje bakamwenje ikibabiri ho mukarura kamukirebire nibwo bwire twibice tuzenkahi zo umubina ebimukorebe bitari mu family Mr Museveni ekiyabandize gukora abamwita president Museveni niho uri kukimweta president Museveni Mr Museveni na family ye Mr Museveni na family ye baka tuteka tekero bworo nicyo kurebera aha polling stations rukumira zibeziruho mbere surprise byo mukarura kakawire aha polling station agene yanje yinkutereraho iyo wanje Nyakatoma abantu baburije mu nshwari zababiri bagura amandazi kweri indazi zo mugongo gwa iwo teriro ko ati kutera karuka NRM kan polling station ya NRM polling station ma ati no biona my friend polling station za NRM different wait ati kwini mutgarita don't go polling NRM twine polling station mtwaro msantu ni kumibiri electoral commission omkarwa kahwire kaine mtwaro esatu ni kumibiri nichemanyisa ngo not every polling station electoral commission is a polling station the NRM no we have more polling stations polling station yetu ni LC1 kandi not every LC1 has a polling station or electoral commission wajina mbiwa hokutera kandi vero no kandi yesterday but one was voting there obegire kutera ati kangarishe mwechi polling station ikutera akaruru ndikuhendera polling station yaje ikutera akaruru bageta Nyakatoma at the same time niyo polling station ibakoze nkaba NRM otire of course mbende unko unyombe ndi ukureba abantu kuba kutwarizibwa imboko zibe zirimu kareba UPDF ndi humengire kucondoza obagire I was defending you last week of Tarotona. You yourself on this very TV last Saturday ahasaha case okagera ngu
umuregister ya NRM true or false? It is true. Wait a moment. You just being different. But last week ukaita watu gambe because we are looking at the correlation. Ukabijira tunyo NRM register ndum obukubona mu NRM register role me. Wakati kabijira to voting day garna happening station yanje na hinkuzarwa actually Mr. John ndekanje kinamugarikamo ndiye nimpendera Mr. John kugira ngo hariho bururu bwa NRM tukutubingambya rubito hitukuzarwa NRM kugira ngo nekuteza karuru nyo tinguza ku rugo wanje hinkuzarwa ninga hinkurire icyo kugira ngo kabeka yakaruka NRM kanshanga mu cyaro kikomeza ngungira akaruka kaci ka NRM. Thank you very much. Yo kugira ngo ukatera karo kuri murayini tuteke ndoboko ndobukanye tubutsimbe ngire ukambuka mu abantu ba NRM icyo ni sitakamo. Yes. President Chiribaho Mr. John. Let's have one debate. Good. President handikire bari hibiri wihobururu n'ubuterwa waba MPs yagaraka yafominga koti era huriro ko itombita bona abakugira ngo akaruka kagenda kuri tokorera ngo president ari wo muhanda go gonjora gukubinga abashuma bine benera kuzaga nagisa kukoma ba registrar abahindura results okutereza yabare boazi n'abakutereye bahari tayari icyo kubanza nyenda kubihere cya mugenzi wanjye Natamba Robert ngumwe n'abari mu opposition akaruka NRM kukafutanikana kabinda nkatahama mucamukerera mutunga excitement muzo mukaruka NRM mukatera icyo cyo nishimanye kiriho hano. It is true. Even n'aba candidates aba NRM bakwabetsimbire batamazina gabo nibatamamazina gabo bagamba nabo babarondera abandi babongeramo ito mu district yito yakiruhura polling station ya Rushere Central Zone omwe umbaye betsimbire munyanya umwe abaye betsimbire akareta basi 3 naziha Kampala y'abana ba NUP baba leta babatankahi bakabi n'amazina shambara wa NUP because umuntu ekikugambira ekikugira ngo nabana ba NUP burukurga Kampala katari karuka ka NUP eshahejo aba movement aba Kampala bakaba bari mu karuka ka movement so bakabapakira babarita kuna mwagira mita mwatera karu kangari cyacha mwana wanje buwazi President Museveni are serious okoreka abantu ngunaenda komora ebironda byaba abayibirwa karuru ari serious omukoreka tari serious omukutumunkora nagendera koreka koreka ongatagendere kugonjora ikize mbeire hine kandi tombere impagire nanundi jo bamwetsimbireho bayiba karuru kabantu bakirhura bakatwara abakatwire omwe nakura URA ondijo nakura masi mbwe ntatabanta abantu batomisho gatango doingwa bakoreki ondijo munyanya nakura state house control hateze songisha tu aba bantu bashatu bamane omu government no batotomisho gatango doyo washona mathematics makerere bito kongeraho uko wari nakugira ngo utine evidence nyoni ndora tayari westulsa inyowe wakarudo kwa wiremo you interviewed that lady for half an hour Jovans ya kugambire na forms ya kuolekere nebisubana rituduso secondary nyoni swera bimbogo katwire ngugwalira byembogo erosiwa numukazi wanje kubaganya umuzeyi muguruso wanje abantu ubururu bwatungo bwayungirwe kutana it is a fact nabana bari acyaro gutera umwe hari umwe batumenya ngo ubururu byihireyo bakongera kubingabe natahana obuyabe nakoreka forms zezo don't you find mazuma ko halo correlation bya goda kugamba habatu no jote TV evidence and we are with that lead HTVN over the week. I think that the start of this for 1 hour and yesterday obuyabe kandi tondijo nawe tumuhostingira HTV yajara ngo allegation zona izumukumutaho
bamaze kuzitoma imisho ga baroye so kuba rabe bayiserenka god you will go and substantiate mbyo rugamba kora bo ino hamwe ntabwo no gamba ebyo mukazi wo bagamba ibyo on the TV ebyo wamuhostingire personally ko takwenda ko you was it you ya quick kugamba ebya rusi ebya jova nsikota kugamba omwami John no ebya jova nsikota god handle so Ben wano jangu harabanta batakubasika omishoga kachiko ka tribunal yes bataka chiko kari independent kariho ba senior lawyers kari independent abantu abene batorana kuteza ubururu baye batari independent baye batakushanka bari independent konkato babaraberemu bakabara basamsete na n'ubushobozi so hati numwenda ngo next time abantu bakoreke icyo mukutazo mbantu niki imwe abari mu government nk'imwe abaye narimo abakuru numutazaki nkarebe bya bibiri semba buri ecyatu represent Museveni no myaka 5 akana ajya ngo bwebembeze ne pate mbi ya obote wayikiriza yite ko kukigamba ya TV wikiriza bima bakakwata enkoni wanyitegereza wikiriza bateze bakaruru bakakwata enkoni wanyitegereza bakazitera bakazikongota omuyejo signal neba neyoreka ngo nono yetortaro ombanta bakwitse enkoni kuza kurwana nabandi mbone hata abandi boko barakwata mporo bagitiyaza obakwatire mbunu numwenda ko bantu batebe bageze babo imwe ko yesibene batera baye batara bantu batabaraza yonka imwe tubari mu ntare iturumu tubari mu government tubari mu gane iturumu gori twaturi on program omwe ombara DC yagira ngo enkoni nakabonero ka celebration abantu ba celebrating ibintu so enkoni tukabonero ka violence no kuba yipuze celebrating chajiga mbara DC so RDC in brief first way in brief numwe wa candidate boys in brief kubamba ndongana na iwe adios astamira hali nkagambara adios ndimpe koni yaje is it the sign of celebration now let us cool down now etuka nagambara abantu abayana anyway I agree kandi nyoma ntubona bayebesimbire tino muntu maintain side yo that one is a fact kucyakubiri kiri tene muntu nombe nimbagira konka nyekina bene nyene kagira transparency ebito mu election process yona bikorwa amushana etwa cyabyo ngenda kumureza mwana wanje yagamisho ngaze shonga gitino nkidiga mbera TV shonga yankimwe kwasire ko nishemba bro kwayo no barebere bakatara bamabonka bakabajwangira ikintu cya kabiri umuganda tarambyuma aramuyigandaniza arabarara nawe tubarumu aramuyigandaniza igishoga gireki aramuyigandaniza because era mu government kuyizire yewe bintu byengana twenda turiyo mu ntogo nangwe nambara kibe cyagarikaho ibyo no cyurire kandi ngenda kubuza ngenda kubuza abantu bari bakigamani bakibembeza kachebeze atungiro ru ntara kana na seza mrari yakongo mpara make kubibe na rwenda something kamushaka kaga dano ikumina bate ni yabo ketegereze wako mtawuni yambara abarisa bari muri baga ata do you think ata himano wahire seza muyandi akaruru so ebintu byenganda tutikuzayiganda tubihemu buzima abagayiganda turi umuntu omwe enari mugamente kwizina ihe bintu byenganda umuntu yayiza kwesimba nijaye kwesimba wenka takwija wandi omuhima wandi omukiga wandi omuganda yaza kwesimba wenka ko kwesimba that's a fact so ebintu byenganda bihemu mu Uganda okongeraho kuboleka twire indeed that kuboja ngarwambara abantu bakatera overwhelmingly Amos Kankunda bukabitali byenganda bukabitali byaki because ucyakubikira cyenganda abantu be Uganda rwe taliyo families kukane ku mu Rwanda exactly kandi abantu nubo bamwe bayanga kutera muri ucyakubikira ba mutera tubaye you get my point so point ya god kugira ngo ari nagamba ngo enganda of course biriyo no twakushekera hamba burikire ibyo biriyo nabamanya point ya god negera
kambe ebyasemba buli nyombe ni bagera General Rwashana ati njumagera my reasons for kumhagera tibine bizale nenganda my reason for kumhagera negera ngo oborabo rwa movement ba movement kandi utaboriho uri bakarete that's my reason now God when agera ebintu ebyo kandi tumanya ngo ebintu ebimwe bine kari cyaze kugweramo kuba ukora celebration Rwashana ariyo neija enyuma ye hariyo Toyota ahalo katerema ahalo omukumwaniriza mukate emigo kandi emigo ntumanye gukora emigo teri kutera abantu emigo ni kulisa kanosho tate numba numutorekera the same thing is ebere kabale you saw a father oyemukira kagera titwe bakanditse bitu nubaho number 1 baba tata kana kitu agwiri father yagera number 2 ete kibakozere bagira ngo that is the thing reka tubaye so he's not what kugira ngo nabukurisiriza but halo abantu nabo abakisusize bakatwara na Rwashana za kandi ndabena kigambo okuba wonka kamutera tiwi ati nza kutachitse izo bari kutera kabura nza kutachitse kandi ndinda kibudero so ori byagamba kugira ngo nabukurisiriza so mwene jo no kwetegereza nonda abantu nabo actors betantara kutaho perceptions impression ya and it is dangerous so now enderanye kire ngeniza kwenesha bo waze tukurete echukuretera abantu omuntu yija namana gogona no shota hayigura hava kukikira bakibere munonga bakarembesereza munonga akaija namana gogona kamango no yakuzo omwishaza na district akagitamaga tino umuntu urukumutera hamukono and it is very dangerous akwa muri mwimite abantu bingi numbaretera umutuma kukikama numbaretera kutoroka mwe naremu numbaretera no gwinazo kubatsigara umunda because abantu watwara karuruka bo myaka 5 no bofundikire buzugu buri kwingana cyo umuntu omwami ya kirere adios manyoba yose yangene mugamba bya movement me I condemn kandi I condemn irregularities is biro mukaruro yes yona nakugambire my dream was transparency tunga transparency mukabwira na leo kugira ngo umuntu bamusinga ekize ngo bamusinga aconsiding thank you atabansinga waketegera ponkambeno jone byagamba na mnyana wanjye byagamba umukaruka kigira bitakabamo ngendagamba akavuga tukarabe transparent we kagira issues nyingi munonga I can even mention some icyo kubanza kuferinga abantu okukora abantu kanto mwene abana babiri tubafire bari mufusozo mbazo beha kindo nbajyo kun bajya kutera zeteno like 20 polling station same people 10 trucks ikindi cya kabiri kutempa na shock changing the other forms okwindura byarwo mukaba by registers ikindi cya kabiri tare center yonga ke tare safe abantu bengi bona bagera tare center aho atare center aho not boma here ni maisha hone tinga maisha boma ni maisha hone ikindi cya kabiri bakande sinabo nibagenda baronda week agents bamugura babakora twari biri bamumtayo bamugura ahito muntaka ko muntakaita tobora umwe dene kindi ingenda kumuriza abanywana banje abaye naremo mutakawa mane kandi mutakatini buri kintu kikora nabano yenga I think now turi mu class we are running thank you just 1 second kapire have very good information hati no kumurizo kwanje kwa abantu gode byagambaho ashyikire because halo abantu impression ijya bakugereta konka kugira ngo because the tribalism aheta hayone ta headstand especially for me who has been a victim of the same cases konka violence ya karuru tene buzari na tribalism because abantu abibire hata abibire cyo umwihango abibire doverse ndoja kubeta no doverse umwibire complete no mambo no we no mukunje no tala no what wait a moment when doverse akibabaye bakamwibo umwihango samu kaga chikatwe navuzo ahaya ni ndio that's a serious allegation John kama zamba isamu kaga abakwampe ya rusi bakabaheze kutaringa ubururu rwabo bakabagenda kandi abintu batera polling stations ayabera very popular noruka kanyeriero no ine mirimo yokora yindi kanyeriero usanga and some polling stations ayabera very popular tebara ubururu rwabo bakabusazamu
kikari chikoruha akari mulisa akari mulimi akari mutuki akavuya akabe kari na mutumba wa minister passes na muganza nganda hakalo rohanaro kamuli habayatire amasosi iba wa candidate akaruru kabe kari hano naka hano habayigize motoka za abantu tukakwera isingiro south mukiga mari na honorable bakunda wakazambia kuri so violence ya heri hora tujikondemi ohireko obutukutamo Anderton zenganda hata we lose the bigger picture kandi nganda ezo tuzikolekwa board abamu halo abakoleka impression nganda ziruma it's very bad yes please na polling station ya gihon kaka kwatara mu serikali na gabase you see mwakora submission zanyu kandi submission zanyu ni nungi konka turi kubasa kusolvinga problem utamanyire origin yayo ni impurani mugira ngo enganda tuzarese byona twetaga kwikirizana ngo enganda it is part and parcel of what is happening now. One, na nakugambire small clique of people that wants to dominate, influence and decide for the majority. Who are they? That's a question. That's a question. John, give me a chance. John, give me a chance. Yes, I will tell you. Yes. Give me time. Three countries. Rwanda and Ingrid are going to no, she's in the party first. She came back. Yes. First of all, you need to understand what was behind that. In any case, was that small clique? That clique is there, and is no. Because the origin of it is that aba bantu bache nibo bari kudisorganizinga NRM, bakadisorganizinga DP, bakadisorganizinga FDC, bakadisorganizinga UPC. They are there because they feel they have authority over everybody. Yes. They feel they are powerful than anybody. They belong to a certain tribe. That's why nibateka ngo binamani no bushoborozi okusinga abanyayuganda bona. They belong to one tribe. Nicho kugira so and so yateresimu atrangirira nanka yayanga nicho no manye so and so noha ari mukirikiki na hargayi wagama ngwenganda rwa nanka rubiya gazikazi tariyo hina babire bariyo bari nyuma ya Rwanda ntubamanya nabese nebamanya nababiri nyuma se chikubona mutubamanya nabo Ruganda rumwe nyabase chikubati ndabarebere nabo Ruganda rumwe nangona wacondoza je nuza kusha ni family emwe yije yazo wa mali tukabareba wa mali waje tubakabariye bakiga yes mali nabakunda bakabariye bakiga but ina bagireyo twantu bareba bagira bakunda kasi bakabine mali tukabareba iwabo warebere tibona arebere meyi iwabo warebere tibona arebere so research networeka ngo whether you accept it or not oba mukikizo mucyanga violence eriyo mukaruru kihangeri ine origin nabantaba kandi waza kubacondoza noza kushanga predominant abinji nabo Ruganda rumwe so twaza kusolvinga kizibecho Mr. John tweta kugambira namazima kandi mugambire president wanyu mugire ngo aba bantaba barenzi nibenda ngo baze kamwenje nibenda baze rukunjiri nibenda baze kanu ukareba jino tumukunde nagamba have the capacity to fight the war and manage the war hino we are now warning ariyo mukirike ni yamwe nibamumanya jino tumukunde na atere nduru so nitekwa kwikiriza amazima tukamanya origin y'obuzubu bwitu tweza kumanya origin y'obuzubu bwitu manya no boko bari bo Ruganda rumwe nibasabya internal disagreements nibasubutiyikiriza and in the process y'ubutiyikiriza nibo biri kumanyirwa ni muri twito abaheru muturu kubicengera kumuguru wa no mwatere ntomi ito abaheru tanka ko bareba so and so no yare to buzubu so observing it is becho first of all no kwiya ikintu cha tribalism kandi mukakirwanza completely because mutu watu ryo myanya hinabari kwashanga mugo shohoriwe iwe hano ukora ucishohora ntubamanya bari mu shohora ni winende fira izo za round shohora konke byenda banka okay reka turuge yes then at president national chairman empagire yahigire museki kubo segirendire twanya openly do you know there was a scheme Boaz eyabere roho obutwarikiro mukaruka muka structure semba buri scheme ka roho yokurangira katerema bajya Kampala president ya gera ngo talo chairman wa movement paka tugire mu primaries do you know that no manyangu baka timu rwashande ekajya Kampala yatabariza RDC mukazi ngo bamwiheyo president ya
yagira atanateka kuguma. Do you know there were issues with the DPC basaba ngo bamuhindure basaba na DPC obabene president yaya. Do you know that umugabo wakakonka the national chairman of the party was also abantu bayone bamukomplaininga ngo akasupportinga mono sekikubo unfairly to the extent ngo na sentence ya tu ezia muheire ezizire zirukumanya zikamanywa teine kandi tondo weno yazihiro muhanga. So ebintu miliyoni mugambe security meeting abajournalist bitu bona bakabari eyabiri isinjiro batake abamari Uganda nanka chairman wa party akana hajira bakuru minister wa marama akana hajira bakuru Toyota akana hajira bakuru bakimuko meeting bajira ngo muzeyi mali or opposition because oine businesses neshe zake iwo wanu muzeyi mali muka yakora statement yebona bagwa kibe kibatangire ababona no babeno bahagera bakunda kitangire mali kujyo mu constituency akarusha kakiha. Thank you. So everything bine bazali byona ni Uganda na small people. Thank you. Robert akaruru bariyo mbato buri bukatereza kine bizo kongante bikumita kubaramu abantu mukaga naramushaka basingereke iyo enare mugerezeho ngo improving over time imwe mitiri cy'umwino ndera karuru bayana bagezeho katereza mu Uganda yituri mu ningaro y'indijo Uganda se mu Uganda tikikabaho Museveni yakiriya bayene beja ka disorganize kuna karwara Museveni president mwakwenda karuka tikikabaho Mr. Museveni yakiriya kandi Uganda kutwara chikopo cha World Cup Museveni yakiriya turi eshanu mukaga almost kanje ngo tukurota hari bitakabaho kwihaho ni abanya-Uganda ikintu bashaba kintu ekikimu nimbashabe kikimu muhweze mwareba family yemwe nitambureze ka mwengegire yanenda Robert ni wararabeho family yemwe yanetambure kaza kiruhure kaje Robert ni wararabeho nabwo akabana we yarabaho mwareba family yemwe yane basakuza kasese kaje Mr. John wararabeho same people kasese tubiriye hona mazimi mutumuhweza abanya-Uganda nibubwire muyimuke muhweza ari no ngo bari yongagera ndetse ngana babatera kaje ndikawa bateri kuko niyo bakwibo mwaka gwo kubanza ekisanje cyo kubanza icya kabiri bakutera buri zone babitera abantu nibabatera kushanga abantu bari nyuma NRM kamwenge bisoro talo no batiro ruhunda John rekambuze Robert kamwenge bisoro. By the way ekingamba kiri ya record na weekend emwe yahwiro umbandi yankabajya kamwenje tukino bwo businge tukafunda abandi bakuteka tekera munonga Frank agiteka gitereza nyo timuza kumentioning izina atine bi yagiterereze tuwe yagiterereza ko Frank tuwe nanka tuwe mukama wa kamwe cyo afiro kazo kasese afire Jovans kwetaga bishabo kino mumbuza kiruhura mu ndahata uko nuko muhita no ufite umushanduke abantu babitsire manya iyo ndebero mu kazomwe abena akakwata kipapara yacu yagira ati no manya sendo umuntu azakubatira mu karo kwito mu cyumasanga wamutera umutwe senda karukanye mu kamamo kakafura ke sende umuntu yakwata akaguze kizimbe cye akakwata akaguze nteye akaguzita kariye akeza ku rukwata deni yabiguze be bintu yatsigarare zero ukagaruka kora takaruru cyo kakibo kumwita sho kusingo kononda ku kwiyo bito kamonje tukindejo cyazi cyo kugira ngo yemboko naba family ejo tekatahire kongera hikutaha utwatandika kuzayo riye nija kongido ntubawoninga mugumoko nziza semba buri ni imponinge ejo family eyayihindwire kugira ngo Uganda ne yayo family y'abantu bace ni bace munonga abaraba hano bakimanya mbona bagira bati ngabare bishemba bure nashasha kuna mazimo mundo yemeroti ninza kumutsibeka mwene mazima se cyukubona umuntu w'ikitinisa ashomere amazira imyaka 20 mu parliament utahizo bari yakaruru tuza kukomero wawe indinde bakamukoma turarebera abantu bakurira ngo bakaferwa abanyabuzara abo aho nari bose cyukubu turabarebera abantu abo ni propaganda no kubatama akasente ngugambe iki niki bareba kwikuru tubarafi mwene ho muri mbara abantu bakufa kabatakagize ngo bagiye mukacebeza yitsera abantu kanowemeye wa abantu bafa ukufana konkano basa kwemerera siyone kureba ataharwa mbara na John kiriyo mateka kana wakambuzo go wa security
hino mateka y'ikiri bambuzo go wa security reka kubihera meya wa Mbarara ibyo kwita abantu no kubatana tatabirum ahita hara wa Mbarara name kupi wachite nebita kandi ati wenda kumutera abo ati bakusingire kandi kanyuno John bakusingire ati bakusingire atakumutera nyore kambuzo wa security owa security hii cyandi kiro mateka ga Uganda no manya mateka ga Uganda yitwe agitwine maybe abaye nari mutugoba kutamburira hine cyandi kire kugira ngo oyemero ryo kandi tinza kutsibika ashaha yakaruru no kushora turashore kandi ugaruka kikora kandi kakatera karuru kandi bareke nabuzo bunyene reka ngarikemo izo bari bafite akaruru se kiko taratera karuru akakatera atamanyo akamukanga kanga kare wabuze raporo atari senda murebere Robert abantu yo mugongo yes ashabanyi bataramutse hato kumutsibu koko kunanimanyisa 900 votes reka ngambere okumutsibu koko kubamutse bikire no kugira ngo share zizabizira muzanya bitanga n'izindi abahagizabe kuko wabuzo umugongo wa Sekikubo Emboko squad bakagironkiga kwa bagita Emboko squad yo manenko ni squad kabatera now akaruka NRM no kapemera rw'umuyaga yonka ihanga ryona nakamwenje radio gakuru kamwenje teragambere bireyo polling station emwe NRM polling station ya Soweto akahari y'abantu 400 kutwaje gito bururu twashanga yo bururu 8 mwene cyo kibonire konka Robert Kankubuzi President Museveni obwayijo mu debate 2015 akagera ngo nanda gambari Uganda nko kweri takwenda gamba Uganda ya fiction uyu wo munupo tukahora abantu binyimbagira ngo mukano muguza ebendera batiro nakachiko kuchondoza yabe bendera kanzu buzubwa yaba Nyanza na batahibe bemba byamana bakazi babone kwa hebendera hati ejufora out okaji hoto mu Uganda turi mwawe batekateka mu NRM nete ko kuba perfectionist actually bo mu nupo nguja webe numbers guza kana bakazi actually bo waze reka garije mbawazi reka kunyahamura mwako bagiza kunyebe kibuzo cye Boaz NUP ijo by the way celebrating a birthday this is work in progress ijo no what celebrating a birthday y'imyaka 5 ijo no what celebrating a birthday y'imyaka 5 hatuwano kwata NUP y'imyaka 5 ukajikomparinga na NRM y'imyaka 80 nimba ndakucenga ebigiremere abantu banu kubarigera umugurira batwiramba ku twiramba mutubona abantu po bakaruguma FDC baruguma NRM so what had they learned ukuza kutana kapate boba kambe na kurita ki manya ebyo nibyo ogu brother wa PFF ebiyagamba ejo family nje yiba kututsindika mu kudivertinga parties ejeje kudivertinga parties erumu iriyene etambura buri kibina tukagirebo mu FDC yabashazeremo emyaka 5 tugirebero mu NUP iri kushara mu bampuga iri kubarete iri kubafandinga nago amagingo bagenda batudivertinga ni yemwe iriyene leta abantu abo Robert emyaka 4 muri yaba abantu bakutekateka ngo baguze bendera batakugiguza bagenda batuyihamura Robert emyaka 4 hoyire abantu bakayitombuita ngo ebendere kane yaguzubwa ngo bakaza bakabyama nabo kubahe bendera investigation mwagereta bwanyuma y'imyaka 5 President Museveni handikire barahataka kwina wiki bataka kikukuru kwitumira kwa after 2 days so tokore bangaro difference in terms of management nyewe je no gamba ngwito ngwa aba NUP ne babyamana bakazi babona kuba nanka fraga ejo issues nabwo neza family ejo zikaretwa mpuga akasenta ko bamuhire nwarye nabo yezo kwa kuyezitara mu magezi bareke wano gamba family emu iyo no gamba tugambira family ha ngati kugigamba mujimani allow me raise this question omuntu bagamba umunonga ngo akana byamana bakazi kubahe bendera kandi kubasha abasendi no mukuru wacaguranye ejo nayo family omunuko ejo family dispense but first family konka Mr Boaz na kugira nti umwa bariyene bareta diversion ejeruho nawe bariyene bamuteka mu ne bamufandinga Boaz just a moment yes Robert utira haka chiko ni mpuga na Museveni utira haka chiko kuchondoza ebya NRM kuchondoza byo gabe bendera utira haka chiko no cyaguranye ni cyaguranye kasha bunyi bajya mpuga no araku retejo campaign manyaka jireta yatsigaye aje baba mu kunkitwe tutahire mu butaha mu kan nabwo tikikaboho ngece cyo bagenda bateka abanyarwanda mpuge cyari yana kasha kachiko Alozias mukasa akagera ngo bendera yakagura miliyoni 9 akachiko kakataka maze kuchondoza katwabigamba kabajya ngo ni baba abantu bagenda babata musente ngo bagambe bitakwata jana akachiko kakatamaze kuchondoza iyo nogero tangu tarho is allegations nebisho
of course wachikura ngu mpuga nakakunde kacyaba bakora NRM aba bandize kutweshereka mu myaka 5 nibo bakureta okwebaganisa. Robert, you are not answering my question. I'm answering you. Nabuza pore ndakachiko ka NRM akaringa koti kagurwa yajyango batoka besigano basagurwa iwakachikwa kantu paka kuconozo kugaba ebendera ahabwa sente kakataka koze mu muga ko kureta report yonojo tangu ebaka mutwe time nza kureta report nza kubagambira pore ni cyo nogamba bene na abana sometimes bagira excitement yaragira kakufere nkaka abe so excited abo kakufere nkaka iraka kufere ati ubwo cyo kwenda kugambira government actually turi na evidence ya cyagoranywe nka president wa NUP 1 bakande sinema mbebutuga ngo abaki mwabe furaga hata washanga president wa pate we na muramba evidence oji narya bribe naguza power atoko nujya mwine kinini nashobora power evidence wajangwe no what do you presenting do you know what you have air in your hands mwino muyago mungaruzani mwine pate tuinaba eka ya Crescent Hotel ni hotel kushangwa kamukuzi mbara omutaone je mbara an hotel nungi bino mwanya gwo kwemereza motoka bine internet bine customer care bine chiyungu cyabo tikikukinga abwa chansya abwa chamshana na cyashuro kandi bine byo kwerinda so wahi ko mutawoni nondo buraro nonda hokore mukoro nonda buri kimwe cyona ni eka ya Crescent Hotel nibo bakuturebera program yo kubiri orakasheshe ko rwa mukaga akacayi kabona kamana munonga rebe kugendera bino buyonjo icyo ni kintu cyukuru a hotel yona so orengoro wa 4 star 5 star hoteli umulimbara tugamba eka ya Crescent Hotel omu studios nyine abakuru tunawe John na ragomena mu nyino mwami Denmark Adios na ragom PFF nyino mwami na tambaro batara ragom nup pore kature karamuzini na assistant RCC abwambara city central kana mwami ni to Godfrey twaza kwata bigambo bya mheru turi kwijana tuhendera good so no jangwa kachikwa ku president atiriho akakora nkakoti nakazagarra buri muntu buringaniza boyo owabiragwiragwe owabasingira singe tugarekane iki twabentwende. What is your hope? Yebere munonga tinida chike mwemwe umudachike mwemwe akachiko nkarunji okukata wo president okukata wo chairman wa NRM nkija kugira ukatambira abamutse kwija kubatambira abaratambirwe mba ko bani bihirariki abaratambirwe ndabeja ko bani bihirro mbiceka bitari mwana mu konke bitari atkora shani mwinjirira bakufana bo hayine hata for instance nke cyase ishi ya SHkubo SHkubo karwana na system yakafuta ho makagabantu so tataibo pate ateyirwe boba muyizira umpati abazuga kabere kora abazugu bakajwara amashansha bejo umpati beziro ako atene handa ko bene basakwati za SHkubo konka boba nwe yaberetire of course nwe yaberetire aborrim aborrim abo kwito tkanti cyuma mu president Museveni obi yakwata government note ko gamba buri kimwe cyone cyo rukwe konka hati tukokiri wajye tegereza ito tukagira ngo akaterezo bwawe bwo kugamba konko mwe wagamba twakana kurenzya kutaho mu family y'abana so harubwaye bugamba ngo atari ubwaye bwanyuma yo kugamba no basagamba konka bwanyuma yo kugamba no basubutagira bugabe so kikubota utaguzagarukana bedera icyo ni kitakabasika se kikubota kujagarwa ntebe nicyo kimwe n'icya cyuruhura chances za Juventus garwa ntebe ziri 50-50 shana harga haga of course nkamukuru wihanga kwararebe ngo cyarengeseza munonga nabasa kucishweka ko ndarebera hano basinga umuramu nabireka kirugura nebembe umuntu wa independent for 5 years so kuyakwenda kumurize mitima y'abantu muri kirugura emitwaro eri kukeshatu because naba baguzire cash hendere ababo bakaba ari abantu ba Juventus so bakagura ubworo bwabo tubaraguze mitima yabo bakaba batari willing kuterera ruso baderira bwe sente zabo Denmark tenere program ndi kwendera Boaz niyenda ngo ninshaba ngo abanya Uganda first of all emitima bagiye abiri
bagiteka ihanga ryabo si NRM eriho yenchikene basobutabaho FDC eriho yenchikene basobutabaho PFF eriho ne basobutabaho konka Uganda neza kugereta neza kubaho so we should prioritize Uganda first twaheza kumanya ngo Uganda nico kuru umuritwe ntuje ko rebishe kwa tukora kande birungi ukamanya tibo wazi cyo kumuheza kitinisa na wakampe kitinisa tukakorera hamwe tukarespectinga constitution y'ihanga tukatamburira hamwe nibwo turaje entungu keshe kwa tujarota tufuna kabanya Uganda regardless of the political colors the moment twagumya political colors iza kutendeza kubi wacha tegereza ahakuba John angisirizi bwo menara umwami Godfrey gisirizi yiwe bakayabaza kwikiriza akwa yabwamo mushana ngujo so meaning that hine kitari kirungi kandi cyo kitari kirungi ukorwa kuba kurungi tyo kwanza to respect the constitution y'ihanga rene ibitushira kwandi tukora bikagenda kare Robert Tendere John yagera ngo kuyabaye umusenshonga ngo gito petition umusenshonga ngo gito petition ngo John wari gisiriziwe kunkana ati nakubigambira nabanda babona ati nakuza kubigamba now akaruka NRM kahwire tikakahwire by the way kachene katambura umisho ko nkabanya Uganda ichamani cyo kubasha bat focusinga akaruge ngo 2026 most especially turondere president cyaguranye center makaruru tukakume tukatere tukabare tukashendekereze tukatwara atare center okay mwe bari munonga people power our power hi John Tendere program Hati narora a huge contradiction here. Mnywana wanje huko yesterday ntegireso. Ati ninkweta ha launch ya PFF ankole saburijon. Hades 30th. Tumujine 30th? Yes. Akamana nika atumurije mu bibina akiriko mu studio atujonora. No. Tena gamba mbarike. Baprioritize Uganda. Murije mu bibina. John Rai PFF launch. Endera John. So, nothing saba. We are late, yeah. Hatinki biri kiruhura. Bakore cyo bakozere mawugora na wakangoje. Mukanga. Buri omwaje mukaruru ataine bendera abakazi babiri yabo. The best way to solve that impasse, yes, ni mangu nishinja kusasa kugira ngo umane mpiti ruhura nguti ya agenda ataine bendera, but it is what to solve because numanya ngunyowe Jovan si tukumanya nanga, but that woman was robbed of her victory. Thank you. Bakamuiba muhango ahani. Where about how Yes, just briefly. Rwambara abanyarwambara hatu kuma flag bearer no. Thank you. Abo abakazi Mbarara city hano aka division mayor bari bigire ngite mfuga za tutalonda twakatwara Kampala akambarara city mayor aka Kachebeze na Sezi aka nikaja kujura Kampala. We cannot vote from here abatizi bakarundu bamanyo register zero okasanga ngo misango tukitwara someone from Tororo as if he was here. Commissioner Tendere ni nyewe songa yange again is sticking as songa ya transparency. After you are going to be president, the chairman of the party. I take commission of inquiry umwenaremu. Okay. Okira mnonga kudinga election. Okay. Kandi kintu cya kabiri. Ngabe nesha babatondoze kwikana muri district zone. Obana registrar. Okay. Village registrar. Obana palace registrar. Obana registrar, obana sub court registrar. Obana ashanje buri umuntu wana akakwata katobora wo muntu umutogo bamukwate. Thank you. Okasonjo kamurani kutia ya sente no amasindi. Na echo kushembaye. Kushembaye chini. Na nisha all petitioners are petitioning director commission. This wait. Katibe time. Okay. Let us not criticize tribunal eternity yakozere. Tribunal tension. Yes. The katibe time telebara shalim. Babare no. Twakoza omwami hari to Godfrey bare kutayira kasheshaka. Babare commissioner omwami Paul Katuyire karamuzi kutayira. Babare natambara bati kutayira enda musutere abantu ndo babakunda munongo of course. Babare umwami Denmark adios. Denmark adios ni cyanga mwe ngo tshembeho anza kutegereza around ebiro mukago kwa munana. Na haroje.
kana jya mutikiri cyembe hoto kamwa kiri tambe wowe nawe join okutera acha kwa style cyo tukugambira hano mutugambire biro mukaga kwa munana haruhuki we are not going to end this show until you tell us mukaga kwa munana haruhuki we are not going to ngandru mwenda tugambire what is there ore mnonga kamera pasa rwito ore mnonga pita mkontrol ore kirifu okutebe kanisa pokora ya mweji sagarika tureba nero amukaga uri kujana abantu bowazo mu ngori ya musibe kurungi